Πρώτη φορά είδα πρόσφυγες το 1996. Συνέχιζα να έρχεται κόσμος, αλλά το 2015 και το 2016 ήμασταν σαν εμπόλεμη ζώνη. Δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει στο μέλλον, αν θα σταματήσει ή θα αυξηθεί. Ξέρω όμως πως εγώ και ο κόσμος εδώ θα συνεχίσουμε να βοηθάμε, γιατί κανείς δεν ξέρει αν αύριο θα είμαστε κι εμείς στην ίδια θέση. Dzień dobry, nazywam się Agata, jestem funkcjonariuszem Straży Granicznej. Obecnie pracuję w Centrum Sytuacyjnym Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej Frontex. Tutaj wiemy, gdzie najbardziej potrzebni są funkcjonariusze Frontexu i dlatego możemy ich wysłać na te granice, które wymagają wsparcia. Tutaj także jako pierwsi dowiadujemy się, co dzieje się w miejscach takich jak na przykład Lesbos. O meu nome é Henrique, encontro-me integrado na missão Frontex em Lesbos. Em termos de segurança, a situação pode mudar a qualquer altura. É por isso que é constantemente trocada informação entre o nosso Centro de Coordenação na Grécia e o Centro de Situação do Frontex. Se verificarmos uma embarcação em dificuldades, auxiliamo-lo em coordenação com a Guarda Costeira grega. Jaz sem Sašo. Moja naloga je intervjuvati imigrante v procesu registracije. Večina migrantov, ki prihajajo na Lesbos, je brez dokumentov. Da bi preprečili težave tukaj in drugje v Evropi, je pomembno, da ugotovimo nacionalnosti migrantov, kateri prečkajo zunanjo mejo Evropske unije. Τα τελευταία χρόνια το νησί μας έγινε γνωστό λόγω της μεταναστευτικής κρίσης και όχι για τις θάλασσες και τα βουνά του. Αυτό επίσης είχε αποτέλεσμα να πληγούν πολλοί ντόπιοι κάτοικοι οικονομικά, διότι σαν κύρια απασχόλησή τους είναι ο τουρισμός. Ευτυχώς η Frontex και οι ελληνικές αρχές λαμβάνουν μέτρα για να μετριάσουν αυτή την πίεση στη Λέσβο και τα αποτελέσματα είναι θετικά. I think that now it's a bit better. Things are more organized than before, but we have to do more things to help the locals and the migrants too. That's why we are here for, actually, to help you with everything. Hello.